mbona hariya kuri televiziyo ibyo bakora aho ntari aho ntabona simbizi. Yarabihakanye, ashatse kubihakana, ariko njyewe si nyavutse nijoro ariko sinyavutse ijoro. Nta muntu ushobora kumbesha ibyo nzi. Ibyo bakoze, ibyo batakoze ntibindeba. Gusa ndakubwiye muheze gasopo ku rugo rwanje. Gasopo. kandi wakoze kuba watwitabye. Asante sana, wakoze nawe. Uburanga bwo turabufite, ikibazo no None uko niko kuri kuhari. Uyu ni umugore wiwe, njye ntabwo ndi umugore wiwe. Ntiyagira umuntu uzongera kandi unyita Mukanzungu. Uyu niwe Mukanzungu, uyu niwe Eva Wanzungu. Jewe ntabwo nyigeze mba umugore wiwe. Jewe ndi umugore kumba. Yes, twongeye kubakira nshuti za MI African TV mwese aho muherereye ku isi. Reka tubahe mwaramutse, aho bukeye aho bwije tubahaye mwiriwe. Inshuti zacu zakadasohoka birabacu, reka tubabwire ngo mukomere kandi mugire amahoro y'Imana. Uyu munsi rero tukaba twongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire namwe cyangwa se tubagezeho amakuru ari kugenda acicikana kuri channel yacu MI African TV. Kugira ngo muticwa n'irungu, niyo mpamvu tuba tuje kugira ngo twongere tuganire namwe, dususurukane cyangwa se tubagezeho amakuru ari kugenda atrendinga hano hirya muri Afrika ndetse Asia, Australia, isi yose tuba tuyifitemo amakuru. Rero nta na kimwe tutabageza kubera ko nkatwe rwose amakuru aba ari menshi kandi tuba tuyabazanye amakuru yizewe atariho ivumbi. Rero uyu munsi iri joro ryakeye habayeho inkundura, twabonye amakuru yaje ameze nk'isasu, ameze nka bombe za zindi Israel yarimo irasa muri Iran na Iran yisubiza. Niyo makuru twabonye kuri social media yagiye atrendinga. Babawe, mbega ibintu bibabaje, mbega agahinda, mbega umubabaro, mbega ibintu bibi bitakwishimirwa na buri wese. Mbega kumva aya makuru buri wese yamuciye umugongo, umukuru n'umuto. Byababaje cyane inshuti za MI African ndetse n'inshuti z'aba bantu. Ni bande tugiye kuvuga muri uyu mwandiko? Tugiye kuvuga abantu bagera kuri 5. Dutangira kuri iyi nkuru y'ubwo twabonye umudamu wa Nzungu bakunda kwita Fally. Ubundi niryo zina abantu benshi batazi. Buriya nubwo Nyasafari yavuze ngo yitwa Fally cyangwa Karihina ari Nyasafari, ariko buriya Nzungu niyo twakundaga kwita Fally, Nzungu Fally. Okay, rero uyu ni Nzungu mwari muzi, wacurangiye mu makanisa menshi, wacurangiye mu magrupe menshi, wacurangiye abantu benshi, ndetse akongera akaba umuhanzi, dore ko bari bafite na groupe y'abavandimwe baririmbana mu ndirimbo nyinshi. Mwagiye mumenya nka dufite amashimwe mu mutima, ntacyo twatanze, murazizi izo ndirimbo. Haza kuza n'izindi ndirimbo nyinshi bagiye basohora ari abavandimwe. Nyuma Fally rero yaje gukundana n'umukobwa utuye muri Amerika witwa Nyasafari. Ndagira ngo niba ntibeshe, nimba ari yanje, nimba ari Nyasafari nde, niwe rero babashije gukundana na Fally Nzungu. Rero bakimara gukundana na nyuma yaho baje gukora ubukwe. Ariko tugisubiye inyuma rero, mbere yuko biravugwa yuko mbere yuko bakundana hari umuntu bigeze gukundana mbere, uwo bita Umuramyi Twese
tuzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Mwakwibaza ngo ninde, mwatekereza ngo ninde uwo babashije gukundana na Nyasafari mbere? Nta wundi rero, ni umusore w'igikwerere uramya w'umukristo, ndetse bakunda no gukorana na Nzungu, akunda no kumucurangira kenshi. Niwe babanje gukundana na Nyasafari, nyuma baza gutandukana gukundana, ariko bikavuga yuko byavuye kuri Nzungu ko ashobora kuba ari we wateranyije Nyasafari n'uwo muramyi kugira ngo batandukane. Bakimara gutandukana rero, Nzungu yahise afata atereta Nyasafari, barakundana kugeza igihe bapangiye ubukwe n'umunsi wo kubana. Ariko muribuka neza, uwo muhanzi rero baje gutandukana na Nzungu bibi, barashwana kubera ko yamuteranyije n'umukunzi we bari barumvikanye. Rero bakimara gutandukana, nibwo yahise afata undi mucuranzi bakajya bakorana. Yahise areka gukorana na Nzungu, akorana n'undi mucuranzi nawe ucuranga injyana z'ibisirimba n'amasebeni bakunze kwitwa Musaba. Musabwa niwe bahise bakorana, ubwo bahise barekana na Nzungu. So nyuma yaho, kubera ko uwo muhanzi ari imfura, baje kongera kwiyunga na Nzungu nta kibazo, bakomeza gukorana na Musabwa, ariko na Nzungu nta kibazo barakorana. Ariko mbere bari barashwanye, bararekanye kubera ko yari yaramuteranyije n'uriya. Nibwo rero bakoze ubukwe, bakora ubukwe bwiza bwatashweho n'abantu benshi, ndetse bwaririmbwemo n'ibyamamare byinshi nk'abagahongayire, mwarabonye ko baririmbyemo n'abandi benshi. Nyuma yaho rero bakoze ubukwe, barabana, barabyara umwana wa mbere, barakomeza barabana. Nyuma yaho babyara umwana wa kabiri. Nzungu rero aza no gufata inzira, asanga umugore, kubera ko yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaratuye muri leta yo muri Maine. Ubwo rero yaje gusanga umugore muri Maine, barabana nk'ibisanzwe. Nzungu aranagaruka, dore ko yanagarutse i Kigali ejo bundi, mwarabibonye, yabashe gukora konseri nziza ya live. Mwabonye n'indirimbo zakoreyemo, hari indirimbo yakoranye na Gabi, featuring, hari indirimbo yakoranye n'abandi bahanzi batandukanye, n'izindi ziwe yakoze n'abavandimwe, n'izindi yakoze wenyine. So mwabonye ko ari n'umuhanzi mwiza uririmba neza. Niki rero tugiye kuvuga muri uyu mwandiko? Niki tugiye kubagezaho rero kuri iyi couple ya Nzungu na Fally Nyasafari, umudamu we? Mwumvisha amaudio, reka tumumvisha amaudio ari kuri social media, yivugiwe na nyiribwite. Ari gihe tuza tukavuga ibintu abantu bakavuga ngo kubera iki mwashize ibintu hanze. Aya makuru yashizwe hanze na nyirabyo. Umugore wa Nzungu niwe wateretse amakuru hanze. Rero abanyamakuru babishize hanze bararengana, ntihagire umurenganya cyangwa ngo mubatonganye muri ama comment yanyu. Ibi bintu byashizwe hanze na nyirabyo, nibo bonyine bitaye hanze. Reka mwumve rero aya majwi. Nuko rero hakaza muri uyu mwandiko rero umuntu navuze sasa, navuze ngo haraza abantu bagera kuri 5, ariko maze kuvuga 3, harabura 2. Ninde rero? Haraza umugore witwa Eva wa John. Hariya kuri televiziyo ibyo bakora, aho ntari, aho ntabona, simbizi. Yarabihakanye, ashatse kubihakana, ariko njyewe nyavutse nijoro, ariko sinyavutse ijoro. Nta muntu ushobora kumbesha ibyo nzi.
ibyo bakoze ibyo batakoze ntibindeba, gusa ndakubwiye muheze gasopo ku rugo rwanje, gasopo. kandi wakoze kuba watwitabye. Asante sana, wakoze nawe. uburanga bwo turabufite, ikibazo no None. Uko niko kuri kuhari. Uyu ni umugore wiwe, njye ntabwo ndi umugore wiwe, ntiyagira umuntu uzongera kandi unyita Mukanzungu. Uyu niwe Mukanzungu, uyu niwe Eva Wanzungu. Jewe ntabwo nyigeze mba umugore wiwe. Jewe ndi umugore ku mpapuro, kandi n'izo mpapuro ngiye kumanuka mu Rwanda nzisinye za divorce. Ntabwo nje ndi umugore wiwe, ntabwo nje ndi umugore wiwe. Uyu niwe umugore wiwe, kandi muteganyije baby shower iraje vuba. Esteri ni jewe nshuti, ni jewe, ntabwo bijwi ryanje. Yatangaye. Uyu ni jewe babipostinze, uyu niwe mugore wa Nzungu wa mbere. Jewe nga ndigeze mu umugore wiwe. Sinzi ibyo bipapuro bampaye ngo nsinye hariya mu rukiko, ariko uyu niwe mugore wiwe w'isezerano, uyu niwe mugore wiwe ugiye kumubyarira, uyu niwe mugore wiwe, niwe first love wiwe, niwe karamata. Naho jewe ni tombe, jewe ndamabye akandagira, jewe ndi ubucafu, jewe ntacyo maze pi. Wari ugize ngo ntabwo ari jewe fari, ntabwo ari jewe anti fari, ntabwo ari jewe nyasafari nyahumure, ni jewe. Kubwire se na social security yanjye umenye ko ari jewe. Niko bimeze nshuti. Ikintu cyose kigira iherezo. Iyi niyo herezo yaje, iyi niyo herezo yaje kabisa. Ariko bazizera umwana w'umuntu avume. Natangajwe n'ikintu kimwe, ndatangaye. Dore ndi mu myumbati, ko murayibona inyuma hano, ko murabona ndi mu murima iwanje. Natangaye umukobwa witwa Eva igikenya mwakunze kubona ni umwana w'umukonyine wo mu Mutara, umukobwa mwiza w'igikwerere bita Eva, washakanye n'umuhungu w'umunyamurenge bita John. Ati byagenze gute nabo? Tubanze tuvuga ibyabo. John rero yari afite ubukwe n'umukobwa w'iwacu imurenge. Agiye muri Afrika gusura cyane no gutegura ubukwe, agezeyo asohokana n'inshuti ye nkuko twigeze kubibabwira nanone mu nkuru ya John na Eva. Umuhungu wari inshuti ya John agenda yitwaje Eva. Bakigerayo Eva yahise aroba, John yahise aroba umuntu bita Eva. Niko guta wa mugore we cyangwa se wa mukunzi we, wa mufiance we. Aravuga ati uyu nguyu ntago naba nkimushatse maze kubona ijisho ry'uyu mukobwa Eva. Ariko nkuko babivuze, izina Eva ni izina rishukana. Muribuka neza yuko inzoka yaje gushuka Eva, niwe muntu washutse mbere, bituma Eva na washuka Adamu, bakarya ku rubuto, bakiyandagaza, bakica amasezerano basezeranye n'Imana. Nuko rero John yaje gushaka Eva, barabana, bakora ubukwe, asezerera wa mukunzi we kubera guhemuka no kugira irari ryo kureba ubwiza. Eske twongere twibaze, ubwiza ni mu maso? Ese umuntu abaye mwiza ariko akakubera ishitani, n'umubi mu maso ariko akakubera marayika mu nzu, umwiza ni uwuhe? Isubize nawe nkuko bitekereza. Reka rero dukomeze ko Eva yahise abana na John, nawe babyaranye umwana umwe
John asubira muri Amerika arategura kugeza igihe Eva amusangiye. Bakigerayo bamaranye amezi atari makeya baratandukanye. Amakuru twakira dukesha abantu bature muri leta z'ubumwe za Amerika nuko Eva ngo yakundaga kwima umugabo ngo akamubwira ngo ari kuri TikTok. Umugabo yamubwira ati tujye muri gikorwa nyamukuru nk'umugore wanjye, akamubwira ati wapi, kugeza aho nyuma amubwira ati bwana njye ntago ndi type yawe, kwisha kwenda. Batandukana gutyo. Eva aba wenyine, John nawe asubira mu bisibateri, bafitanye umwana umwe. Eva rero yaje kwimuka ava muri leta yararimo, I think nimba ntibeshe ni Michigan, avayo ayimukira muri Maine. Bivugwa ko umuntu wamwakiriye bari baziranye yari inzungu. Inzungu niwe wamwakiriye, amushakira inzu, amushakira ibintu byose, amushakira aho kuba, ndetse aramwakira mwitaho n'ibindi byose. Kuva uwo munsi nibwo batangiye gutangira gukora amabi, mbese Nzungu atangira guca Eva, nako atangira guca Nyasafari cyangwa Safari, anti Safari atangira kumuca inyuma. Nshuti zacu, nuko bimeze, nuko urugendo rwatangiye. Nkuko mu audio mwabyumvishe, Nyasafari ntako atagize ngo arinde urugo rwe, abwira yiyama umuntu bita Eva ko ari kumusenyera. Ariko se wa mugabo we, nimba warafashije umuntu bakaba barakweretse umugore wawe akandikira ishoreke ryawe, akamwandikira ariko ari kumusenyera ukabibona, nta mutima nama wakwigira kugira ngo udasenye urugo rwawe? Ese urugo nirusenyeka ninde uzaba urusenya? Ariko nawe uzaba ufite uruhare. Nuko gusa tutakwifuza ko rusenyeka, ahubwo tukifuza yuko rwakubakwa. Ntimusenye, nimwubake nkuko mwaberaheriye imbere y'abantu n'Imana. Nimutugaragarize ko mwavuze ngo mu bibi no mu byiza muzabana. Anti Safari, nkuko wavuze ngo urashaka gusinya papers za divorce, no, ntuzisinye, turabigusabye. Wibuke ya masezerano mwasinanye imbere y'Imana, mureka yo muri leta, imbere y'Imana isumba byose, mukavuga ngo tuzabana akaramata, tuzabana mu bibi no mu byiza. Iyi ni isi umuntu ashobora gukosa, ariko ikintu cya mbere kiba no kwihangana. Eva niwe tuje kuzaho, niwe tujeho cyane. Eva ni icyorezo. Eva ni virusi. John watuzaniye virusi, watuzaniye icyorezo, utuzanira akasamutwe k'akaga, utuzanira ikije kwica ingo zacu. Biravuga ko muri Maine abagore bose bahungishije abagabo kubera Eva. Biragenda bite? Nta mugabo ukira aho ngaho. Abagabo bose bahunze, abagore babahungishije, bavuze ati reka abagabo bacu kubera igitangaza cyaje hano muri Noeta. Ese ubu nta kuntu ambasade yagarura Eva ikamugarura mu Rwanda mwoka byaramwe, kugira ngo ingo ziri muri Amerika zitaza gusenyuka zose, tugasanga abagabo bose birundaniye kuri Eva? Ubwo bwiza bwa Eva buri gukurura abagabo bose mumeze gute? Nubuwe rero uyu mugore birababaje kubona umugore nk'uyu